Siinseid toite süües pead arvestama sellega, et võid sattuda erinevatesse kõhuprobleemidesse. Kõige levinum neist on kõhulahtisus. Üks põhjuseid on see, et meie organism ei ole siinsete bakteritega harjunud. Seetõttu on hea kasutada probiootikume. Minu käes on ühed probiotikum tabletid. Üks tablett sisaldab 4 miljardit bakterit ja ma oleks pidanud neid ennem võtma. Tabletid võetud, nüüd saame sööma minna. Täna oleme ühes väikeses restoranis, kus ma oma sõbranna Sarahiga siis proovin Keenia rahvustoite. We have maize and beans mixed with vegetables like managu, beef stew, carrots, capsicum and onions. What's the name of food? Githeri. 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 Yeah. So I can taste it. Taste that. Juurviljad on hästi värsked. Liha on hästi selline sitke. Ma arvan, et see on lambaliha. This is mokimo. It's made from with potatoes. It can be made with different beans. This is jahe bean with the potatoes mashed together. Natuke on tunda kubade maitset, aga ta on hästi kuiv. Hästi omapärane. Okay, this is another traditional food. It's called matoke. It's made from green bananas and a sauce. Banaan meenutab hästi kartult, ta ei ole üldse magus. Nagu Sarah endist mainis, siis see on tegelikult roheline banaan. Ehk siis seda liiki banaan, mida me nagu endal Eestis poest ei saa osta. What is this? This is managu. Managu is a wild vegetable. Mostly it's taken from the wild. It doesn't grow like it's not planted. So it's a bit wild, but it is eaten and it's very traditional, very healthy, very nutritious. Kui mul see must teepakk läheks katki, ma peaks natuke keele peale minema, siis suke järelmaitse tekib selle toiduga. This is the Kenyan dish called ugali. Ugali. Made with maize flour, put into boiled water and mixed together. Nii. Meenutab nüüd natukene 3 päeva seisnud mannaputru. That must be eaten with other vegetables to make it tasted because it is quite plain. It's dry also. Ta maitseb üsna mannapudru sarnaselt. Hästi selline neutraalne. It is our very special traditional food called chapati. So you make it from wheat flour, then fry it on a pan. Ma arvan, et see on mu lemmik. Ma peaks siit ühe valima. Kenyan tea, this is water and milk. You can use milk alone or you can even use water alone. See on väga hea jook, väga hea maitsega. You can sit and enjoy. Kui te kunagi satute Keeniasse, siis kindlasti proovige siinseid toite.